Nalazim se u rezervoaru naše porodične kuće. Evo pogledajte, u našem delu, znači gdje se ja sad trenutno nalazim, nema vode. Komšijski rezervoar koji je isti, znači na isti dovod, je pun. I kao što možete da vidite, da čujete, tamo ima. I ide voda, evo sad ću da vam pokažem. Znači da je pero pomjereno. Tako da se niko ne zavarava da su nam ovo porodični prijatelji. Ovo su nam porodični neprijatelji. Tako da molim mog strica da se opameti i shvati da nije reč o prijateljima, već o neprijateljima koji nas okružuju i samo gledaju korist, pretvarajući se da su nam prijatelji, a u stvari su neprijatelji. Tako, evo to sam imao da vam pokažem.